paling pendek, doa yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, "Qul," katakan wahai Ali, katakan ataupun doalah. Ya, apa dia doa dia? Paling pendek ikut fahaman Ustazah lah, ya. Allahumma hadini wasaddidni. Dah, full stop. Jangan tulis full stop tu pula, ya. Allahumma hadini wasaddidni. Okey, boleh ulang tuan-puan? Allahumma hadini wasaddidni. Amin ya rabbal alamin. Pendek je doa dia. Tapi kan ya Allah, pagi-pagi memang berdoa macam tu. Allahumma hadini wasaddidni, Allahumma hadini wasaddidni. Nak pergi kerja tuan-puan, Allahumma hadini wasaddidni. Letak anak dekat nursery, Allahumma hadini wasaddidni. Ambil pembantu rumah, takut pembantu rumah lari, Allahumma hadini wasaddidni. Nak bincang dengan suami, Allahumma hadini wasaddidni. Apa maksud dia? Ya Allah, kau bagi aku petunjuk, ya Allah. Kau bagi aku petunjuk.